Šamorín zažil deň, ktorý sa stáva len raz za 4 roky. Vďaka olympijskému klubu Žitný ostrov zavítal 6. júna do nášho mesta olympijský oheň, ktorý bude jedným zo symbolom letných olympijských hier v Paríži. 100 dní pred začiatkom olympiády v polovici apríla Slovenský olympijský zväz usporiadal v Bratislave veľké podujatie, kde zástupcovia regionálnych klubov prevzali olympijský oheň s cieľom, aby v rámci olympijskej pochodne navštívili všetky mestá, dediny po Slovensku. Ja som prezidentom Žitnoostrovského olympijského klubu, tak tým pádom sa snažím spopularizovať olympizmus tuto na Žitnom ostrove. Boli sme už v Dunajskej Strede. Teraz som dvojnásobne rád, že ako Šamorínčan mohol som doniesť olympijský oheň aj do Šamorína. Športovci mestských klubov si olympijský oheň prevzali na začiatku Šamorína. Následne ho v štafetovom behu priniesli na atletickú dráhu základnej školy Máťaša Korvína. Tu pri skandovanom potlesku žiakov základných škôl ho odovzdali primátorovi Csapovi Orosovi, ktorý odštartoval tradičný šamorínsky olimpijský deň. Olimpiának az eszméjét tovább tudjuk vinni legfőképpen a fiatalok fele, az ifjúság fele, ezért jöttek létre az olimpiai klubok. A küldetése ennek az olimpiai eszmének, ennek az olimpiai napnak is legfőképpen az, hogy sportot próbálják ki maguk, szeressék meg a sportot, esetleg versenyszerűen is tudják űzni, de maga az egészséges életmódot is tegyék teljes mértékben magukévá. A városban most a legkisebb, az első tagozatosokat szólítottuk meg, ugyanúgy vannak ügyességi versenyszámok, de vannak klasszikus atlétikai sprint, távolugrás. Bízzuk benne, hogy a gyerekek közül komoly szlovák válogatottak fognak kinőni a jövőbe. Pod patronátom atletického klubu Deti v pohybe si študenti vyskúšali svoje zručnosti v rôznych súťažiach. Samozrejme všetci, ktorí sa zúčastnili olympijského dňa v Šamoríne, sa stali víťazmi. Deti boli za skvelé výkony ocenené netradičnou medailou.